Nyemerera turi amateka ya Ibrahim Captain Traore, uyu mugabo perezida wa Burkina Faso. Ubundi ndaza tureba nibiki byihishe inyuma yo kuba abanyamerika bazajya basaba visa mbere yo kwinjira muri Afrika. My name is Morode Ngwaikazi. Traore na Parti Lady wa Namibia abaraharanira agaciro ka Afrika. Abanyamerika n'abanyaburayi bazajya basaba visa mbere yo kwinjira muri Afrika. Isesengura ku nyungu, ubusugire n'impinduka mu mibanire ya Afrika n'amahanga. Mu gihe ubusumbane n'amateka y'ubukoloni bukomeje kugenda bigaragara mu mibanire ya Afrika n'ibihugu by'uburengerazuba, abayobozi bamwe muri Afrika bari gusaba impinduka zigaragara zitari iz'amagambo gusa. Perezida Ibrahim Traore wa Burkina Faso n'umugore wa perezida wa Namibia Kiyago bahagurukiye guharanira ishema n'ubwigenge bwa Afrika mu buryo butarigeze bubaho mu mateka y'iki gihe. Perezida Ibrahim Traore wa Burkina Faso n'umugore wa perezida wa Namibia Kiyago bahagurukiye guharanira ishema n'ubwigenge bwa Afrika mu buryo butari bwarigeze bubaho mu mateka y'iki gihe. Mu magambo aherutse kuvugwa na Traore, yavuze ko igihe kigeze ngo abanyaburayi ndetse n'abanyamerika binjire ku mugabane wa Afrika babanje gusaba visa. Kuki abanyafrika bakomeza kujya gusaba visa aho bajya hose, ariko bo bakaza nk'abagenzi batumiwe? Afrika igomba kwiyubaha kugira ngo yubahwe. Traore Ibrahim Captain ibi yabitangaje ubwo ari mu nama y'umutekano i Ouagadougou. Ubundi se Captain Ibrahim Traore, uyu mugabo ukiri muto, umuyobozi ukiri muto cyane, umuperezida ukiri muto, ni muntu ki? Nibiki byamuranze? Amateka ye nayahe? Dore ko akomeje kwigarurwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kumushyigikira bamubwira ati komereza aho ngaho. Ese kuki akomeje kugaragaza agati abanyaburayi ndetse n'abanyamerika muri rusange? Vladimir Putin yamuvuzeho byinshi. Nyemerera turi amateka ya Ibrahim Captain Traore, uyu mugabo perezida wa Burkina Faso. Ubundi ndaza tureba nibiki byihishe inyuma yo kuba abanyamerika bazajya basaba visa mbere yo kwinjira muri Afrika. My name is Morode Ngwaikazi. Amateka ya Ibrahim Traore, perezida wa Burkina Faso. Ibrahim Traore yavukiye Ikera mu karere ka Bondikuyu mu ntara ya Muhani kuwa 14 Werurwe 1998. Kuwa 14 Werurwe 1988 yize amashuri abanza mu gace yavukiyemo, akomereza yisumbuye Ibobo muri Doualassa, aho yamenyekanye nk'umunyeshuri w'icyitegererezo. Mu mwaka wa 2006 yinjiye muri kaminuza ya Ouagadougou aho yize geology. Mu mwaka wa 2009 Traore yinjiye mu ngabo za Burkina Faso, ahabwa imyitozo yihariye mu kurwanya indege z'intambara muri Maroc. Yaje koherezwa n'umutwe w'ingabo zidasanzwe uzwi nka Cobra, aho yagaragaje ubwitange n'ubushobozi mu guhangana n'inyeshyamba z'abayisilamu mu majyaruguru y'igihugu. Kwa 30 Nzeri 2022 ubwo yari afite imyaka 34, Captain Ibrahim Traore yayoboye ihirikwa ry'ubutegetsi ryakuyeho perezida w'inzibacyuho Paul Henry Godambia. Yaraniye kuba perezida w'inzibacyuho kwa 21 Ukwakira 2022, aba perezida muto kurusha abandi ku isi yose muri icyo gihe. Nk'umuyobozi, Captain Ibrahim Traore yagaragaje kwiyemeza gukemura ibibazo by'umutekano muke n'ubukungu. Yashyize imbere gahunda zo kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere ibikorwa remezo no kongera ubushobozi bw'ingabo. Yashyize kandi imbere politiki y'ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu, agaragaza ubushake bwo kwigotora ingaruka z'ubukoloni. Captain Ibrahim Traore akunze kugereranywa na Thomas Sankara wahoze ari perezida wa Burkina Faso kubera imvugo n'imikorere y'ubutwari ndetse n'ubushake bwo guhindura igihugu cya Burkina Faso. Yashyize imbere gahunda zishingiye ku kwigira no kwihesha agaciro nk'igihugu cya Burkina Faso ndetse na Afrika muri rusange. Nubwo ahura n'imbogamizi zikomeye nk'ibibazo by'umutekano muke, ihungabana ry'ubukungu, Traore akomeje gushyira imbere inyungu z'abaturage, agaragaza ubushake bwo guhindura Burkina Faso na Afrika muri rusange. Ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Aya ni amwe mu mateka ya Ibrahim Captain Traore watangaje iri jambo agira uti, kubera iki abanyamerika baza nk'abagenzi batumiye muri Afrika, ariko buri munyafrika yajya gusaba visa bigatinda bikanafata n'igihe kugira ngo abone visa yo kujya mu gihugu cy'amahanga? Uyu mugabo yasembuye benshi.
bacitse ururondogozi baravuga benshi kuri iki cyemezo cy'uyu mugabo, dore ko First Lady wa Namibia we bahise babishyira mu bikorwa, dore ko nta muzungu uzajya winjira mu gihugu cya Namibia, dore ko n'abari barimo yabazingiye udukapu twabo bakabasubiza mu bihugu byabo bakagaruka bafite ibyangombwa byuzuye kubera iri jambo rya Ibrahim Captain Traore. Reka turebe byinshi byatangajwe. Na minsi myinshi ishize First Lady wa Namibia Monica Kiyago nawe yatangaje ko Namibia igiye gucyura abanyamerika bagera kuri 500 bari bari mu gihugu banyuranyije n'amategeko, babaga mu gihugu cya Namibia mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi ko bazajya basaba visa mbere yo kuza mu gihugu cya Namibia. Yagize ati Namibia si igihingwa cyo kwinjiramo uko bashatse kose, amame ya visa azubahirizwa ku bantu bose uko bava i Burayi cyangwa muri Amerika, ibyo si bitureba, uzajya usabye visa. Amagambo yatangajwe na First Lady wa Namibia. Ubusobanuro bwimbitse impinduka z'icyerekezo cya Afurika. Ubusobanuro bwimbitse impinduka icyerekezo cya Afurika. Nitwakomeza kwakira buri wese uko yishakiye nkaho twe ntacyo tumaze, Afurika igomba kwiyubaha kugira ngo yubahwe, Traore yagize ati ubwo ari mu kiganiro n'abaturage iwagaduga. Ibi bije bikurikira icyemezo cya Burkina Faso n'ibihugu bituranye byo mu karere ka Sahel, Mali na Nigeria cyo kuva mu muryango wa CEDEAO uvuga ururimi rw'igifaransa, banashinga ihuriro ryigenga ryo kwirwanaho mu rwego rwo kongera ubwigenge bwabo mu bijyanye n'umutekano n'ubukungu. Abasesenguzi bavuga ko ibi byerekeye impinduka ziri kuba ku mugabane wose, aho ibihugu byinshi bitangiye kwishakamo ibisubizo, bikagaragaza ko bitakiri ibisanduku byo koherezamo amabwiriza atarutse hanze. Aturutse hanze muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu by'Uburayi. Gusa hari abibaza niba iyi gahunda ya visa izashoboka mu buryo bw'imikorere, cyane cyane ko ibihugu byinshi bya Afurika bikiri mu nzira y'amajyambere yo kwishyira hamwe binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Gusa harabibaza niba iyi gahunda ya visa izashoboka mu buryo bw'imikorere, cyane cyane ko ibihugu byinshi bya Afurika bikiri mu nzira yo kwishyira hamwe bigize mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'isoko rusange rya Afurika. Ubundi reka turebere hamwe inyungu z'iki cyemezo cyavuzwe na Ibrahim Captain Traore, umuperezida ukomeje kuvugisha amangambure abazungu. Uburinganire mu itegeko. Reka turebere hamwe inyungu z'iki cyemezo. Uburinganire mu itegeko, kubaka systeme y'ubujyanama bwa visa ku banyamerika n'abanyaburayi byatuma habaho ishyaka ryo gushyira Afurika ku rwego rumwe n'abandi mu buryo bwa diplomasi. Ibi bigahagarika imitekerereze y'uko Afurika iri mu busitani bwo gusurwamo nta nkomyi. Kugenzura umutekano, gushyiraho visa ni bumwe mu buryo bwo kugenzura neza abinjira n'abasohoka, bikarinda iterabwoba n'icuruzwa ry'abantu mu bihugu bya Afurika. Kwishyira hamwe nka Afurika, uyu murongo uhuza ibihugu bitandukanye nka Burkina Faso na Namibia ushobora gutuma Afurika yubaka igisobanuro cyacyo nk'umugabane uhamye mu miyoborere y'isi. Imbogamizi zizaranga kino cyemezo cyafashwe na Burkina Faso ndetse na Namibia ndetse n'abaperezida benshi bakomeze kubishyira mu ngiro kugeza ubu tuvugana, bishobora kugira imbogamizi ki kuri iki cyemezo bakomeje gutangaza? Impinduka mu mubano w'ibihugu bikize. Ibi bizatera impinduka mu mubano w'ibihugu bikize ku isi. Gushyiraho visa bishobora kutishimirwa n'ibihugu byinshi by'uburengerazuba bifite inyungu z'ubucuruzi n'igisirikare ku mugabane wa Afurika. Mu bijyanye n'ubukungu, hari impungenge ko ibyo bihugu bishobora kugabanya inkunga cyangwa ishoramari mu bihugu bifata ibyemezo, ariko nabyo biratanga umwanya ku bukungu bwigenga. Icyerekezo gishya cy'umugabane. Ibitekerezo bya Ibrahim Captain Traore na Monica Kiyago bifite igisobanuro kinini kurusha amagambo. Ni intangiriro y'umugabane ushaka gusubirana icyubahiro. Utagihanga amaso amahanga ngo ayobore iterambere ryawo. Ni urugamba rw'ubwigenge bushya, si ubwo kurwana intambara, ahubwo ni ubwigenge bwo mu bitekerezo, mu mategeko no mu myumvire. Ibi byose bigaragaza ko Afurika iri mu gihe cyo kwibaza no kwiyubaka. Visa si ikibazo cy'impapuro gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Afurika nayo igomba kugira ijambo ku rugero rungana n'abandi.